Mınау ойыншықтарыңыз қанша? 650, 850, ortak 850. 650-850'nin oyuncuları. Bu kadınok, he? Kadanok 1200'den beri. Kadınoklar 1200'den. Barlı 1500. 1200'den 1500'e çeyin. Sonunda öyle bular samakatlar, he? Samakatlar kaça? 1000'den öyle 1600 geçeyim. Samakatlar 1000'den 1600'e çeyin. Bu kiçinek, bu mınamusu ki? 1600. 1600 uşa. Al kiçinekeyдің велосипеді 1200. 3'ten bölük, ha? 1200'den bir yarım geçeyim. 1200'den 1,5 çeyin. Екі дөңгөлүктүү велосипед 2800'den башталат. Астында мындай коляскасы, сеткасы бар. 8 yarım. 2800'den баштап, бул жагы 3000, 4000, анан подростковыйлар 5000 сомдон. Бул жерде взрослыйдын велосипеди спортивный 8000 сом. Бул биринчи үчөө 8000 сом. Калгандары 5000 сомдуктар. Булар подростковый болуп эсептелинет. Коляскаларыңыз канчадан болуп кетти? 48'den 5000 geçelim. Канчага чейин? 5000. 1800'den, э? Муну тургандар канчалыктар могу? Кайсы? Могу. 4200. 4200. 1200'den баштап 8000'ge чейин коляска. Мунаучу му? Kaysı? Evet. Bunu alsanız. Hı? 2000 son. 2000 сом. Эң арзаны кайсы? Могу четкилерби? Бул 3 дөңгөлүк велосипедтерчи могу? Hoşa bazıları da bir. 1200'den булар, э? Yok. Allah. Aha. Bunlar 2800. 2800 сом. Oo. Коляска жөнүндө видеобуз бар болчу, бирок жаңыртып койдук. Kaçan aldın mı? Zaten üşüyorsan Aynı stadyumda Beşiktaş'ta. kaç ay? Meksika. Kaç vakit Bunu aparıp kaset testa.